Naam, nama tokko gaaffii takka si gaafatan nama tokko boruu nama naa jeet duuba soomana keessa kaatiraa godhe borummaa amane soomanni isaa osoo namni sun akkam ta'a waan jiru gaaffiin asii lafaa baatee amantii dura namni tokko amanuu dura salaataatti aana soomanaatti aana dhuga soomanni isaa osoo namni sun soomanuma haa ta'u malee soomanni kun beekaa tokkichummaa rabbii dura tolfanneet eega shahaadaa jenne salaata keenyaa wajjin soomanni kasin namaa qeebalama suni soomanuma gartee leenjii ta'a gaaffiin tanama jawaabni sii kanuma ta'a ammas namni tokko maali bakka tanarratti ni namana guji kanii kannuuf hin barbaachisu ati bira jirus eeganii namana ji shahaadaa ammuma jechisiiftee ammoo taarattee salaatee soomana godhuu qabu malee boruu amantaan hin ta'u wanni kasii amma ni namana ji ati irraa harkattee mi ammuma shahaadaa ji ammuma taaradhu akka salaanni soomanni kee walumaan sii guutamu qul laa ilaaha illallah jettaan sheekni maal namu sheeka bar sheeka gujan anis ati solumaanuu sheeka namu waan irra sheekaa qabu tanaaf sheekni bichaan nama namansiisu tana hubachuu irra jira barachuu lammaffaa naam gaaffiin lammaffaadha namni tokko maqriba isa dabre maqrii nama dabru jechuun kun amma yoo gattee hirriba isa hojjeese takkaawu irraanfatte ishaa'ii salaatu jiranii ganda dhufte akkam taataa waan jiru maqriba kee ittiin atteetuma ogguudha ati rakaa sadaffaa irratti irraa hiikkatta salaata jammaa harkatte sababa hiikkachuun hin balleessitu salaata yoo feete immoo tashuuta keessa jalaa hafteeti eeyga salaamtaa wajjin taati jechaadha gaaffii sadaffaadha naam namni karaa deemu tokko immoo ogguudha karaa deemu hukmii musaafiraa qabaadha karaa deemanni salaata akka musaafiraa salaata amma jammaadhaa soomanaa kana ni qabaayee musaafira karaa deemu gujan suni lama waliin qabate musaafirummaa fi salaatul jammaas ni harkata musaafira gujan amma namni tokko ogguu karaa deemu biyyattii jira dhufeet imma nutti dhate akkuma nuti guunnu nu wajjin guute salaata yoo inni nuun salaate immoo nuti jalaa haanaa inni ni hiikkata yoo immoo kophaa salaate rakaa lama salaata hukumiin isaa kana ta'a sawaba akkasuma harkataa jechaan gaafiin afraffaa naam gaafiin amma afraffaadhaa namni tokko taraawii rakaa lama salaatee gabbee deebi'ee witirii isaaniitti jiru dhufu gabbee lulluuqatee takkaawatti immoo dhugee faa dhufu dhaabbatedha dadhabee bara namichi salaata mure imaamaa wajjin namichi dhaabbate hamma raawwatu jechuu jira aylin akkanaatiin keessatti hin diraytu irra dawaamuudha jecha naam gaafiin hangana ta'a rabbi nu haa katabu ilmi rabbi nu haa barsiisu rabbi imaana nu haa kannu yaa nama masjiida nu wajjin guut dhuftee nu bohaarsite rabbi si haa bohaarsu guyyaa bohaarree